Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napakaroon nangi menri panggung ini kan isa di mereu. Magai ya kongkak kuelalan na masigi utamanya milis talib denis sanga nule metet tanah pertama suruga. Apalagi kok ke pasetanga ke kampungku memang ya maka sujiku ya pasetanga sini nama sabena dire napakaroon nangi memasu pa mungkin na sabak maripalada ka masu na itatenasang kendro sikitu daku ukusin ka kampungku iriasa lakutane dere pa aja makutana ko to menon lo jadi maka ke kampungku iriasa lakutane kusikaro mati. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'hum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sadaqallahul adzim. Jamaah Nahdlatul Ulama sekaligus jamaah Isra Mi'raj yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sausat di pendidikan mintai guru taro Ibu Maryam, guru kutoyer. Ya. Dia adalah ketua tim Armada Safari dari NU. Ya. Saya ketua tim Armada Safari syarat berjamaah Kabupaten Sidrat berkah kakaknya yang mendukung saya ya. Yang mempunyai jumlah jamaah yang terdaftar dulu lengkap dengan kartunya itu 600 lebih ya. Dari masjid ke masjid, tapi sekarang yang aktif itu ya Makonir nah, dari masjid ke masjid. Dan saya pernah menghitung-hitung ada yang mengatakan kurang lebih 400 lebih masjid ada di Sidrat. Nah pura reke-reke mungkin dia nak agak 10 dia utamai masjid kok siden rapan dari Betau sampai ke Cendranaya, dari Lagading sampai ke RC. Ya, pekan megani kedua ketat ya. Sini nama sabeng kadere. Nah kalau bicara ki masalah Isra Mi'raj sebenarnya hikmahnya sempajak tuh, sempajak. Ya. Cuma yang menjadi masalah Dewi tak berimbang antara elona madece makun raye si bawa elona madece karoniwe. Ya. Dia berimbang. Sebab lau kak singka macarama bayi makun raye pegan raye di nami karoni. Maka dah kasih kau memang mikapa ngeroni ko kampung ni mak itu mereka. Elo kapin ramah ko tu. Makanya bu, ia natanya itu di makun raya menandangi lah kita lekamai onron nama tu ko serimundri. Ia tu ya kita orang dia tak menandang. Sian rangi okolino, siak karesongi, sito kota silur, sito ko silurangi. Kota ko okos serimundri. Nah dia tu si bawa. Wah makanya tak sesak memang dia temak kowe ini metumpat-tumpang lah kita. Aja napa aja tak kurgai pikui carana na tu masjid di Cina. Apa sinin na tu pangkau kange. Degaga ya kata sangadina melomanang madece. Ya kung kata Allah pengajian masalah Isra Mi'raj nak karya ditujuk me madece ta suruh ni lisu. Suruh ni lisu. Apa katana tu meloki madece. Nah ya decengi ya katai deceton na pesitai yang ipong Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatahallal khaira yutihi. Jadi kung kata tali melori dece tu pesitai yang. Wa may yatawakkaz zakayukihi na kodece pada ya cinai insyaallah. Amo malasaki kulino madisim matuki yang penting matugang kang tepat. Sini nama sabi keder. Nerima kona naro.
Imun ripini cerita na sabayo ko sejarah na Siramir dan mungkin bisa mana ning kania. Kega de cepare ya kata ilana natutung lino taye. Pertama-tama sinin na tawe melumanang mega waramparanna. Melumanang mega dina. So makadene ne tahembo tari-tariwi siri alemu mukariso. Ia mituna kadata yanu lanu kung kamo makana ita. Ena tari-tari tahu alemu mugasa i makasweng lori pong Allah Ta'ala na saba iya lino lipan-lipan kami. Yan itu pengajaran ini tadi. Ya. Jadi sini na tahu melo mana medecing. Ya kong kata makada ya deto ha melo mega gagaku ai. Wat di balor rumah sakit dadi itu na suruh periksa-periksa. Namun aga nagunana mega warang parata kulino. Mati pi na to kasyesi. Nasabak dia na jaji bawa. Makanya di pituturi pulir pong Allah Ta'ala mega warang parata at tanatanan ni kulinohi. Tanan ni karoma kosurimunri. Tanan ni doriang sininna. Tanang eta tanamanan. Mumpun na pindrang mumpi pong Allah Ta'ala warang para. Idi masagin. Iya idi de na masagina. Nyawa nawatan atas agene aja takara ibali mije tetu ia mau baja ia mau sangadis tahu papaturanmu ya. Jadi melomana teh namun aga nagunana madeceng ikulino mati pi natu kasiasi ya. Nomor 2 sinin natawe melomanang madising. Ya, melomana teh madising Pak wae. Alhamdulillah. Ya bisa na tanai teh. Pak Ustaz. Di runang katatama rumah sakit dahku. Bisa mo loma mita tahu malasa. Ya ko ya makada angke ke rumah sakit alhamdulillah ditu panang katapiro. Di nawa ditu mak boro-boro mapakoro. Yang kedua bisa mo lo minta tahu madang. Ya. Pura mana negara suster nah pak dia nomor rumah sakit minta tomat malasa. Wih, di sekarang kemana pengkai? Gaji perisangan nah. Ya mau pamen pun itu malasa na taruh perla dia kami saya tang dah kah. Dia mulai pura wiri kada madicingin dok memati. Ini Pak Ustaz daku pura ni. Tak dampang enggak daku de panang kata milo dampo wak dampang amiman. Mako paru ya sangi di selang. Ya kong katau meta ni sisala bali bolana na demo penasihat dampang tau dia na pahang isang emirja kang itu. Ya. Si ajar nyawa masih surat garawaran parang tau dia na tajang yali na mati itu. Inilah gampang itu ipagaw taside pakasiweng tapi isat na makawata. Ya nama senang kabura maktan indallahi antakulu mala tafalu malada mamaci pong Allah Ta'ala koi risan ni gagai irulle ni poda nade na para pangkau kami. Ya. Nomor 2 sinin na tawe melomanang madising. Wah. Ya kutu madisi mana kalundra mana gagayan remah kowe. Ya mana ya moju cecak pomi na paragamiri ladang. Kung kamu sarila usat dina lango paji tama ini ni mata ni magabun memang iya roh disi-disinya pak pinyamang ya tapi macapi syukuruki ya macapi syukuruki ya kota si Allah tona pak itu aturan nandre pak si kanjak nai di malului mo pa si dapi mandre ini macaco ni si ulongi apalama nang itu aja tapande coki laketa. Wih, nyawa penyawa na manunto sinetron kalaken na silat bak galungka. Nomor 3 sinin na tawe melomanang may gawatunna. Melomanang malampi sunga. Namun dia itu na marigaga to milalaw Pak Bu para sangena Ibu Maryam makara tilaw ki edisi disingang ilaw ki alam persunga. Apa degaga tu pasai pong Allah Ta'ala kumelo tambay wi nampak cik demi kuasa dia pada coba negara naik 2 pong Allah Ta'ala maka dia aja tambay yang umur yan tapi alele nami cik demi degaga pasai asala dito panang takapo ya mi ko takapo ni angka ni malakal mo mapa mulai na cabun apa
Tumilau doang ko sa den maka dai po tambay ang kasi den na jajin sama kami mengatur na wali kulli ummatin ya ko takapo ni de gaga barban tapi salama den na takapo den na marigamil lallahu dongi na tambay ang po ng Allah Ta'ala umur. Tapi ya koro ni pulo na tau pak bu aja ni tilau tambah mau luki betul. Agan na pilau barakat nana. Asin na masa makanya itu pandritata deto tu gaga de gaga Pak Burana kamanamu. Dua mitu gaga aja lalu tersapai Pak Burana mandra sarasa bawang di gaga itu. Nomor di atau wangi di gaga Pak Burana itu. Nomor 2 amatingan dituga Pak Burana itu. Ya po ya pendiru lo kulisa nak Pak latu nak kadat. Baik. Pedi malolo itu stas nasir daku. Purani masro kacamata. Nah kada. Engke kacamata aku bola daku coba na tapake dena pedi malolo taita. Sirina masa bekira. Ternyata Pak Goncinna sininna decenge. As-salatu miftahu kulli khair. Uki sampajangin ataru pung Allah Ta'ala. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ipamiraja dari Masjidil Haram di Tanah Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina sekaligus ke Masjid Baitul Ma'mur di Sidratul Muntaha. Jadi masigi eko Tanah Mekah, masigi eko Masjidil Aqsa di Palestina dan masjid na malaikat di Mekah. Jadi kanjak patu kalau dari masjid ke masjid. Perpada ya kusiki mundrikin rusir masjid dan lain-lain sebagainya. Dengan syarat ajak lalo tak kaciu-ciu bawang. Ya kong kajama-jamang kaciu-ciu bawang. De tesengi aga hikmah kulalan na malulungan itu tahu de talulungan ini. Ya, malulungan itu. Jadi makin apa Goncinna de cenge. Makanja kumega itu waramparan nak amode na mega waramparatta ko makanja misem pajatta sogini amo nampi kilasa ko makkome matuhe na peloi pong Allah Ta'ala ujianna ya ko makanja misem pajatta madising amo de na mega umuruta ia ko makanja misem pajatta dena tamate ini kuncinya dengan syarat tes sampai sana sampajangi ya ko de tes sana sampajangi komin qaimin hadduhu minas salati wan nasabu maka mo ega tahu dena lilu wattu maka kakek ko sampajangi tapi de gaga naruntu sangadina cik de ladda dena de gaga cik de ladda magai de nesengi isatna sampajangi makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iwatunna ipamiraja pertama-tama parentana Jibrilu bisaywi atinna nasaba wa samsan jadi bisa itu atinna Nabi magai dena melo puang Allah Ta'ala mewe siolo atanna na ko macarepe atinna sebab iya na nonruye paham. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu Pak Bu yutus poleri puang Allah Ta'ala nomor sidi untuk pakita matanna tau mila matanna nak buta-buta pangkau kena untuk parengkalinya ido cilina tahu de na mataru tapi de na memang kalinga nu madecing. Untuk pacingi atinna tahu nasangnya le na maca na de na makanja pangkau kana. Itu ia narampai rahmatan lil alamin. Ia itu na cenera nabita. Makanya sinna masabe kadere ialai ripana iwatunna pameraja nabita letu okoyorona bitte pong Allah Subhanahu wa taala apa riwatu dena panalatu makadai Jibrilu Muhammad gangka ma iya langi pitu susungi we
Maka dari Nabi Muhammad belata malira-lira na de musibanga latu na kada deya ulih. Dene beringa aku sapu Allah Ta'ala untuk mewe syulu. Iko na rek mendre. Jadi malimbang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia latu ko yolona po Allah Ta'ala. Ia podang poleri po Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhammad, innani anallah la ilaha illa ana. Muhammad, degaga pung tonga-tonga sangadiku sompana. Jadi pertama waktu namanya tadi masampanjangi itu disuruh sompana. Yerpong Allah Ta'ala astanatu kali nafsi ipancaji yutu supolo ripong Allah Ta'ala ipitte madisek-deseng tapanasan aganasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam at-tahiyatul mubarakatuh wassalawatu wattayyibatu lillahi sininna dicingi sininna kanja sininna assalamakange boleh kumanang ipong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurbatin. Ya. Agay baliang pola ripong Allah Ta'ala. Assalamu alayka hayyuhan nabiyyu. Salamat no nabiku. Salaman. Jadi kumopero ni pasalamay memang nabi ta. Nasambung ipong Allah Ta'ala. Assalamu alayna wa ala ibadi solihin salamat toni sininna umakmu mati ia si mata makacue nasaba akacur makanja risisi. Jadi pura mana di itu pasalama nak pura mana dia salaket pura ke pasalama pura mana di itu pasalama pamakari pengalata assalamu alaina wa ala ibadillahi solihin salamat toni umakmu Muhammad yang kamu tamari golongan na tahu mapacingi atina. Sini nama sabing kedere makadai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah. Ibali poleri pong Allah Ta'ala wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aga mereka dari hakiki ipurangi Nabi poleri pong Allah Ta'ala. Muhammad antara ia si bawa iko si sumpung itu tersidapi petu temasara si sumpung itu tersidapi dena to masarang tapi tetap ko ata upun asali tapi asaku angkai itu asamu makaciu upak paha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dia pun Allah Ta'ala terima ni Muhammad napasui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lilana angka gagamiti boleh di surga maka dari Nabi tadi panang kau runtuk di panang kau pinading nyamang pada nyaman sini nama sambil kedere ukoni monrei pah age sana sampajang pertama-tama as-salatu li zikri ia sampajange paringarang sempajangi peringerang. Jadi isak pamulanna sempajangi peringerang. Jadi itu kau nak bele-bele Pak Bu. Mau tak sayang aja nanti pas cilo masih degaga mudarat ni gitu. Dia nama kanjak peringerang. Para kau kata mabok la takrabus salata wa antu zukara. Aja nanti surut depirin roh sempajangi. Maka dia igaga tahu sedangkan ia nanti rime sempajangi pun Allah Ta'ala. Tahu tongange Pak ia ko rupa tahu mi dia pa nanti rime. Peringerang, makanya dia lupa ngarala daya. Waktu ku melo lo makuli aku jupandang, kamen na baineku, maka dai neneku, melo ka jadi pelo makuli ada ku, melo ka nenek. Peko ni bainemu, ada ku ye monro di korapang. We deo papanak na tu kurma sampah. Dia tujuh lo gaga walelek ko kalaman nemon ribu kiring ko aga mi upa bokongi ko na de na gaga boku ya sitnisi aga nenek nakada tuli pakanja kimina paringaramu ko kampon na tawena kumitai
Macai ke kola kita ya nuba mo isa na sampajange makanja paringarata di na malampi cai. Sia jajar nyawa ki pada temasalang ia na makanja mo paringarata sidi mitau rupa tawi makwaleleng di na malampi masalah na saba isa na sampajange paringarata. Lauki tur lauki joka nadapi ki waktu sampajang makanja paringarang. Maka dah ianya mengikulino ang kamu panyamang patajang asuri mundri. Ya kuma susah ki kulino de na metaya nasba ang kanya matajang nga risesena tau pamerja ingi atina mangolo ripong Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2 sa sampajange akhlak kedo-kedo sifat la yadahulul jannata illa hisanal akhlak. Kaya Nabi ta umatku de tu natama suruga tawe kude nama kanja sifatna. Ya rusak nomor 2 naro. Makanja paringerange makanja sipae. Ai. Kita kali. Makanja mana ni sifat? Makanja mana ni? Walaupun mapaleyanu nakadate pasam pajak bawa medik keja sifatna. Tingkalingai ia sifat suku dena pasangi pong Allah Ta'ala. Jadi mau makanja paringarata makanja sifat ta dena wadi degaga atas salata. Mubai sifat tu baik. Semoga betul na tubae. Amula-mulagan na tubae sesekali pah annadamun taubatun. Mau terima kadaki toba atamu puang astagfirullahaladzim. Ia nadi ta seseleta nasabari nange iya de namalasina dampengang ipung Allah Ta'ala. Jadi annadamun taubatan tanranna tu tau tubae nasasali. We purero launan naki nangi bapak na de gawi tamak bani nuleng ke kubalana induk na meka lo mulai wi usa satu aliku melo ke mita ya sekali ya ne ya satu bae ya mana ko makay taru re lo cau to nak je Allah matundai patandana ya jadi laya dulu jannata illa isana dena tama suruh kata aku dena makanja keduna makanya sirik naso maka daite dia geje nang kata runtu anak kampung tapa ustaz sokro masalah-salah kedua dahku deje itu gak tahu sukumbo hanya tak bicara je teh makanya len naga mata si kanja-kanja taje itu sifat tatuli rana-rana hanya nan sifat na tahu barak digaga betul tu bicara tahu ya pangkato tu tahu dena ite bola na lemak pak makalah sini itu salah nate nang kalena mak juru mata ina de nang kada kapese alina lah sisana lau runtu to ngangi pola masam pajangas sara mondo kajo macer-cerita corona polisi lau runtu dak lau runtu makunre masalah rak poncok kulitu mak lu pupanna dak bae papa garjana tu takala to nirita lepasi sanga janda si dia nakna dia neruyasang Jamal janda matajang lakai lepanga makadaka tamaki jolokna kanana na cidi haji upo ji haji makadaka tamaki jolokna kadakona tapudanga he daku makadokat do tahu iya tamami daku iya nabi ta pak guru ki malabi kanja sipai nairi mi angi gabisna nabi ta napi tau tu na makita macane itu baru gak kata mita tapi tetai banana magai naita ka puang Allah Ta'ala naita tokka malaika nasassa alena dena jagai angin astagfirullah toba atamu iya kondo na cek de mani itu tanah pita yang matung kayewe
Tesamo ko makaraka ay matung kaya bicara salam di kona di wangir. Aga na puanga kada induk kula gede nak kapangjari. Daku makanja to baten mape bali na nai. Induk na lagi din kana pangajari. Kada kaya de marpanja kimi mo paring ramu kamu tumatu na kamu sesali. Madena. Tapi milau dong ipung kude panapahang yeswe tapapahang latu baja bakang milau ri dipung sari kamang inapahang ya gagara pamati. Jadi kung katut pak tahu pangajari lau dong kude nali pangajar. Wah, si runtu ka indo na ko hakeke. Bala ka mahakeka. Ada na pura ki gare lepak boleh Pak Ustaz dahku. Pura ki lepak dan taruntu mi apota adaku. Apo ku pale. Adaku bah nah kada aja na tapang ngajari moya makoto watu ku malolo. Ia tu bicara na neneta hak di mana aja ia rumah tu kan mo ya koruntu ko buah okko yawana tu ajui engke tu poliasi itu. Jadi aku kata makaleleng anak sure kapesa kecuali kota kanai okotona na lindra mabela wat dijaji kalasi ndok nambok na pandrita anakna. Mage nakuragaiwi pakuraga na sebab pak dong. Itu pak dong yang dari itu ya pengewangi. Bisa na tak gote. Pak Ustaz, musirje itu mak japi-japi. Ada kemana iku misalnya? Nah kadi memang musir dia mendidaku. Misa moga bicara gini mak japi-japi. Nah mak japi-japi daku. Malau dong. Mu pasala ke milau dong nak kada dia daku ya moro. Bicara gini menene itu mak kada japi-japi enggak cede ilau dong enggak. Magalak tu je mak bicara ini mak pura pahap padi. Wah pura nak nalapor teh ciceng. Nalapor ka kasih ku Pak Camat. Melo mak pengajet tawe DP ni lo ramon rarane we. Ada kue misemo gaji. Kada bisa ni pas mape mo tengak munro. Aga je memu bicara pali kutu si ba makun reye. Maka dia pengajian makun reye mi ada kue. Ajan pokok mundri. Dia lau puja jam-jamang itu. Milau para misi ko mak pengaji. Mak dakwah ku pali. Na yero dakwah mu man kadi na diwang kaliga. Bicara kay rin na diwang kadinga. Nalapor ka makanan ni loreng Pak Ustaz ipajay mak pengaji dahku. Maka tahu magama malapor kaleleng. Wah temme mak bicara. Ano sebab iya si salah-salah jamaah, si salah paham jamaah gara-gara leda. Angkanila menerima permisi. Pak Ustaz ya pura-pura mereka melopis kasih hidup mah pengaji pemak dahku. Siapa ni masih gileng enak. Dia tanya baca Quran yang malah ada sifat-sifatmu kan na tahu si panga-panga ya maka dah wasa je itu ni lorang ilo mak berjamaah di makun raya mu to matau di tu na lo. Tahu kutu memang ya teng. Pakanja-kanja sampai bainena imange. Bainena imange. No ilaken na marimang. Dena no bainen mas sampajak berjama. Ada kupas sadia ni kopor musibata sa mulo si baba idemu. Mancajak kita-kita ngikut jamaah. Ya. Marangka mana aji anu mak pakir melu ya sisira salai. Makanya sini masa alhamdulillah. Sirena so sayang pandu acara. Kebetulan acara tasya. Dena gaga pada terak taya mak bicara. Ku masalah bidah. Aga na bicara. Iyai di melo imam maulu pada loni imam maulu. Iyai di talo aja tahu jai tarlo imam maulu. Iyai di melo imam miraja pada loni imam miraja. Tapi ini talo imam miraja aja tetap pitau di nalo makar mukurap pahang. Wasa ini besa tu di matang wasa makumen manasab perisangan. Kenapa saya iris kenapa si palak bang. Noka maka sengar teh maka denang kau mata maka iya tapawi maka perloni mamau. Ya tapawi maka dena nawat dipersoalkan anu de ena pada. Pada zaman iya anu de ne pada. Iya ruanu pada iya norosima pada ditingkatkan maka anjak ni tupahan agama. Nomor 3 luisan sampai jange ada.
Makanya kutu mas sempaja nak mau tu tahu bebek makara-kara tu. Aja lalu na de takara. Ia mau mas sempaja sunaki de to gaga Allah langan nak. De to na marabi ko de na kedo lilata na sebab ia sempajangi ada. Itu kutu mas sempaja tu makara-kara ki. Alhamdulillahi rabbil alamin. Makara-kara ki. Ada makanja mana. Ar-Rahmanur Rahim Maliki Yaumiddin. Makanja mana ji ada ilah sempajang. Makanya ya ku makanja sempajang nate ulawang imam makku selake manana ikon masalah. Makanja batina makada-kada. Jadi kum tahu Pak mas sempajang na terima ka salonnya aku mak bicara. Digarap. Iya kong kataw makanja sempajana mega baramparana na pandangeng titaw pa die maka de po nga Allah Ta'ala sewa ki asuri mundri. Apa iya dale iya patantu magi na lamu nyawamu micawai tau de e bering idale. Iya kong kataw makanja tapana na de melo siturang atau majai tapana maka de po nga Allah Ta'ala si runtuk ki asuri mundri. Iya mana pancaji tapana tawe. Iku gak binru tapa mana makanja. Tong apa angka ko kampukku tahu siala ya rumah kunrei maka deta dora cepalali pengunran lalu tasalo unro kanjana. Na ye rone ero pubaineng ya imo ulun na masula pa arwato. Digaji tangaran na labu soe tapi detona to madosa ala kelebarakang. Aga na po rumah kunrei. Bendenge angka tahu sipolo. Aju si polo, na iya na petotor kaya po nga Allah Ta'ala wak pembalian untuk sampai. Bahagia mo. Bahagia. Magartak mana mo to anak-anak, kweri tembok na mo. Ini rasanya. Makanya waktu kasi mamo pa, talu ni kasi wasrolo, undri masalah digaga terima sak baraka. Liso macam idaku awe tapaku nasabari utari masih ba madeceng alhamdulillah ya upakanjaki paringeraku upakanjaki sipakku upakanjaki bateku makirekedo pas mendre ka kelas 2 talu ni masalah maka itarimai pape totona pongala Ta'ala yakuraga itu tutupi. Mga kamani makbay ni mana nakadasi teta niya tungkok na bakudak ya to ngerte kapau pangdak. Nah, sini inilah. Makanya Pak, pakanjaki peringarat pakanjaki. Nomor 2 pakanjaki sifat tapi dia itu gak tahu suku masyarakat nak dia nak bering pengala Ta'ala sifat suku. Benenge angka tahu suku kolino. Artinya suku mana kita ulino maka dia pun Allah Ta'ala lawan curug mana yang jolo lino na papancaji ka tahu ya dia na suku magi angkai sifat dampan datu lima dakke itu. Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Tapi aja tagampa-gampang ngi pokok dosa maka datu toba apa matu aja. Diga kanjak pada kanjak ko manini memang. Tikani maka tukan makanya memang tu je sempajang. So akhiru pengalatan Pak Guncin deh. Contoh, de nawat di sabara tawe ya kode nasukuru. De to nawat di sukuru teh kode memang nasabara. Naya sukuru kange si bawa sabara kange polekui jajan na sempajange. Naya sempajange epogau sabara pi nato sukuru. Wasta'inu bis sabri was salat. Wa innaha lakabiratun illa alal khasyin. Dalaring ripong Allah Ta'ala riasa berakangin nani sempajange. Mawatak tu kecuali kau tahu macinno ngatina nasingkar poli la ilaha illallah Muhammadar Rasul. Jadi ku makanja sempajana Pak tabu wedem itu mat ditumak boro-boro ku madang kerajaan mu ganggu. Makanja peringaran puang Allah Ta'ala peringaran itu. Ingerang la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Deta mati pahlawang Pak, deta mati pahlawang. Insyaallah. Ia nama kanjamu sempajata de nama ti pahlawangan dengan syarat
angka pi ia talui isana. Peringerang sipa ada-ada. Wah melampilak dan. Sini nama sabi kadere mungkin ia nakapang ada dasi peringan maka ada poda tukangi. Kesimpulannya ajak ki nangka melo madecing alele. Keyasang takuragaiwi nangka decita mu mati ni turita tarima to. Ya ko angka tu ka tahu mati ni dena. Pikui carana ya kongka bija-bijata si kanjak-kanjakna aja lalo nariga sikola agamana. Aja lalo. Ma kui baca riwayat apa? Maega tahu isessa ke kuburu gara-gara anak na milau dongangi makanja sempajan anak-na. Ipagalu makade malaka ramma magi na paja makade angkai anak nama dalaringan kulino. Kanjak na tu wija-wija ko makanjai. Ya mi ko makadaki ya ko wijalawi kawangi ko batu ka batu telat tu telat. Ya kuragai patu. Yang kedua tak kuragaiwi na mega tanat-tanat ko akhirat. Loki pengajian mahko kowe dosi karomata koros sori mundi. Losi ki pengajian matu koro dosi doritas sori mundi. Na iya tanat-tanat ya Pak Bue mak bua mah taruo ko sori mundi. Ya putu kolino mo tale pupu ya na dewa tunda de nak bue ya tu doriang de nak bue ya tu lase de nak bue ya tu karoma itu. Iya tanat-tanat takulino iperuntukannya untuk akhirat dena jinnai. Ya putu kulino andre ni gare sid di duriang ngotok tanam parlaman ngalelemu. Iya duriang ko de gambaran namagai suku memaji suruga dengan syarat makoro. De patu talai de ci yakreso de pada jinnai Pak. Ya kong kata na jinna de ci makaya de jelo la pangaja de jelo la kona enu maga boleh mo je yelo. Ai desi na cadi aja kena kada jinni pada miro sampajangan nakade denjo wa sampajan kada maga nakada nati patan rakamatoje koloroi migi pe tambah bi. Jadi akalange minato tau sipa emah babati makanya na ya ku mas sampajang pakanja gitu ngai sampajata. Pero widi pa je penapura mangujur na tabi na jok na kala taja na jok sampaja cinampak tu ngemi. Terakhir purna alena ibu ketua melaudong na dapi kira malang agam ya peringarangan si kanjak-kanjak na tu Pak Bu paling matandre patulu na surimun itu dia tandre patulu na baca Quran. Makanya Nabi Muhammad termasuk matandre so iya Nabi tak Quran memang malalang dengan syarat ajak lalu tajaluk paki tay kurangi ko mengaji kita baca iji. Mu mani madudu ko kirumilil. Angka tahu mapa tambah kurang lasi paga. Ada ko iya kappa Maryam na patamba iya. Maga na lalu paki ta mitia salah. Ya ko baca itu deneru le palaba, ya ko salah tapuki atau salah baca. Nah, jadi tepas suku-suku mochi cammi. Kusi cami tahu yang penting malanai, moji taci cami ku malanamu. Ya, itu rahasianya. Yang kedua ajak lalon najinna kipa kasiwian. Ya, ajak najinna. Ubudullah firda. Sumpai pengalla ta'ala di asali wangangi. Fa illam pastati ya kode mulai fa fis sabri sabaraka menibah pena dimumpu kau. Jadi itu sini na jama-jamange Pak. Asak barakam mana put wala takaru heran kasira muarakan ni decing muarakan ni decing apa itu Nabi ta makara talum ya usenga kulino de nagalanna nomor sidi bau-bau de nang kawan lupai bau-bau mau mati kak mati bau-bau makanca nomor 2 makun rai jadi ku makun rai to na makanja to na bau na sisan na nomor 3 nyaman na pena diku kau tangai on roku suju oki sampajangi. Jadi kong kemakun repas sampajang nama wangi mas kunrei sulapa arwah itu.
Ku ya to na maruntuk ya to na dinas sempaja la ilaha illallah. Sina masabi kere mungkin ya ada sebenarnya pada pula tukangi tanna podo mana na barakai pun Allah Subhanahu wa taala kan insyaallah pede lo sebenarnya pede macawi gitu mati nak tasakai makar pede macawi gitu. Ya. Tapi insyaallah pappenya mapamulana pun Allah taala mate pi matu tasapai aja na jolo no kulino tasapai. Ya. Isuro gajar na milaura de todi purani milaura na dena ya. Oh ya. Mo gare maponcok mo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fi jasadi wa syaratan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qablal mauti wa rahmatan indal mauti wa maghfiratan ba'dal mauti. Allahumma hawwin alaina fi zakaratil maut wan najata minan nar wa lafan dalisab. Allahumma ghaffir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shigara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma nawwir fi qulubuna. Allahumma nawwir fi qulubuna. Allahumma nawwir fi qulubuna bitaufiqi wal hidayati wa tumna wasyirka wal munkar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alal barakatil Fatihah. Bismillah. Siratal ladzina amin amin rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.